Kuhithukite gicigo-ini kia Mwea kaunti-ini ya Embu ni gukoretwo na amwe ya atwarithia a bodaboda aria matanya mao makoretwo ari gutunya muingi indo ciao riria mamakua na bodaboda. Kurumirira makaya maya riu thirikari ya kaunti ino kuhitukira mubunge mutumia niwe Njoki Njeru ni aruguritie mubango wa uheani wa kandi iri guteithiriria muingi gukurana mutwarithia wothe wa bodaboda gicigo-ini giki. Na wathukia rito gwikari thondeka ringi koragwo undu murasa muno na undu murito kwoguo andũ a bodaboda ni tu challenge tu enyewe ndauga mwiacoku no ngiye mwene yoragia ndui ni yoragia nyama wakua customer mukinyie bari uramukinyagia no ngiye smart stand wenu na tofauti ya bodaboda na pikipiki. Maana unaweza nunua pikipiki ya wizi wewe unaangamiza wale wengi na wengine reflector tondu yetu ile ndio boko na udia kiwa wa bodaboda na tunaharibiwa jina. Tumeharibiwa kwa muda mrefu, kwa hivyo ni jukumu letu tuweke security tight. Kandi ino igukorwo iri na namba ya mutwarithia o hamwe na haria mutwarithia ucio akuagira na kuringana na muingi ndeto ino igukorwo ikinyihia wikinae uria ukoretwo ugitwarithio na mbere ni andu aria maregiritania na atwarithia aya. Tumetengeneza 450 IDs. Tumebakisha wanabodaboda 100. Hiyo ni mwezi mzima. Tumebakisha 200. Na liona ni vizuri zote tukue kila mtu na namba yake, sababu hiyo inatusaidia kupunguza insecurity. Hiyo inatuleta pamoja na kuwa united. Gukiri uguo atwarithia othe gicigo-ini giki ni moritio gwitikira kwiyandikithia mubango-ini uyu kuria ningi mahoetwo kunyitanira na honge cia ugitiri niguo kugacirithia ugitiri wao na wa andu aria marakua. Kibeba mtu umuumize na ukimbie, akisoma hiyo namba yako hapo nyuma, hiyo namba yako haiko kwa polisi, iko makutano, itakuwa easy kukamata wewe. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.